my friend Mheshimiwa Jimmy, Mheshimiwa Ndindi Nyoro, Governor witu Kang'ata, Senator Medho, and all the Onyuto, sorry, Mono Onyuto, and all the Awoko Gatuli Kainimuega, I dis you there, there you go. Asante sana. Ni ako jukire kulera bila bishako kuli my friend Jimmy. Na Jimmy mlata wako wa miaka mingi mwanake murutire la hinya. Na Jimmy laiwa mutugatire iga soso anyu ne aira kanyamu. Hayo do no ahidaga ndagura hayo do hana ka dynasty. Umudere ukole no akio meya. Na chuge ndamenya mwana ke ha muno and I know how close you are to your grandmother. No mutuke ndo wetekera to rugendo ruru itwothe nitoka ruru gutire mundu tagathi rugendo ruru nginya Kang'ata ta imagine no ga rugendo mundu ta kona haraka ni bishop to no ga tothika nani to nigari mathiko-ini ma Kang'ata. No ithuothe tu candidate rugendo ruru twendekana tutiende joke juge na ikeno gukode guko Gaturi inyo yandu Gaturi ni moe ni tukona a very special relationship egurikana mwaka wa 2020 kwa na by election huko na ndio na utie na kama geta kwa UDA huko guothe no ni dai na kiama huko guothe tiga Uhuru wa Kenyatta gutire kiama kiki ndio todo ndio ni moe mlata wako aina kanditiere eri male awafisi yake kana aratake mweta wa mheshimiwa wakuthi na sio ketago mwiretu tago Esther Mwaka ndio ile Esther ngimo tikiti wake magiako ndio kejera nikadikota kumera todo asiere ni yako uni guti moldo eguku nogerekia campaign guku utire handu itoi inya githie thukuru tago kia bugi na rĩa twacokire kubomu thirikari ngigwa thukuru ta okea bugi ikiruta chairman wa budget committee ne ikiruta CS wa treasury ya thukuru kata onakatire mafu-ini ona ndende njiraga ungihota utuithirie ithanduku ria bothi ta peke yake nĩgetha thukuru yake ya bugi onekana guku gaithirie no tukithiuka guku na ndio kuthia kuhotho tondu mheshimiwa Kang'ata ali mwena ule wa Uhuru wa Kenyatta ndandikite marwa tutiareketie horo wa injiri twakinyete haruka na matayo marwa ma muthure faulu matiakinyanirite eto mokire na Kang'ata kuma utwarekia hau ha injiri hau dinabe gavana wa Iria ali mwena ucio mheshimiwa Sabina Wanjiru Wachege ali mwena ucio Irogo wa mai ale mwena ucio nasio othe leika tikandelo ikimire muthenya wa muico agikore ekire mena kagoni uyu no mau mothe uria ekire mena kagoni uyu na PS utago Elijah muthenya wa muico turehe kaundu mandeithirie rega tuwegete mau na muhaki ndangimenya mau ngai iguru oko de matikade ko na toga tugira oko nore kulikana kaundu kamwe takiriganirwo he mwiri tu mwali campaigner wa kiama kia Jubilee muno na ni amakagia muno ni nderia kejoria kiroko kwali mweri 15 December mwaka wa 2020 akijuria guguteithia ate kinya thiga kono udeithie mundu atretika muno ni mwiri tu hau utumitwo ni PS witu Irogo tata biumenye uria kumweka witu shua bire akikambira Jubilee akigira kwa mamu wa Ndindi akindi yake moya kimihe maembe maige muno no curu muige muno makorofea maige muno ikarathi na ndoko ina haraka alikirie kuria turikitie wiki ya kura na hiyo ndo asili muturu tu etako beti esawa na
no more than women rep to go ko thino wa Muranga na kogo I am very proud kuhida niona itora riri gathe wa Njeri na nini utanoka nini ndali party leader wa Gaturi kogo yage gitio na reke ngwire kinya ku wa gweta no kuna ndwa e buguku no nyende ukwira kwina ward itago Gaturi South kuria Embu na MCA no wake amagako koguo ndwacuke mai o hare wathie noni waima Gaturi gaka noni wathie ka Embu noni koguo tukiri ko lugo de asante sana niko na kwa maulu matatu mheshimiwa Dede na mheshimiwa Kang'ata mheshimiwa Jona togoria mwewe wabere ni horo wa mentorship na mheshimiwa wa Yara na wageni ya mweko wetakigo mentorship ni kiyo etako kolera ado aria methutha witu kaundigatiga na to siasa ni kiharo ino ndamenyire wega ndiria kirugama 2017 utire hado itahugurire guku na ndiria le mundu muno guteithia campaign turona mwathi ati ona muona kura ku mutathiete Gaturi na hado etako kahatia na ndiria kite campaign atadite matora maumeri ugo turerete Dede Kang'ata haha akirera Dede nawe unyite kagoni nawe murere na wathi wakura wikaga atia wako ngero rio haro monene mono dai na uhuru wa Kenya tano wa gutu muci ni ndokire guku Murang'a ngiuria wahota atia kuhura Dede mwana kwa miaka 30 na kindu kujita gutunya ciana menyonyo ha na niri oroju dina fatana gumuno wa mentorship na to komenta atogoria ge siasa ginya aya a biashara ona maigwa twina ciama citu kema kia muge kuyu ni mbeca utonetie andu haria makuona kanyamu au mangĩ mothe ni maburi koguo turere andu aitu othe a biashara a siasa orimi utongoria wa matura a makanitha mundu atuike mundu wothe wa kurathima mundu uria ungi nducio ungi wa keri ni horo wa maendeleo maitu aria acio muthe marugama haha maiga turore horo wa maendeleo turatira tukiro tunyitane unity ya Kilima ani ndira pata muno na unity yo nona kia tu yuri ni unity ya gwika ati no na mnya ona Islima unity na muno oya kinya arogi na doga tutinyo direra ma mnya kinya arogi ni mala unity na muno no kinya muthure tura unite for what mugiga to unite ni mai maitu ni mafara maitu ni madukuru maitu ni kahua ni masani odare hawo ano nyende tuitane mucemanio mamunene Kang'ata tuthi kwe munene wa bururi twina memorandum ya region itu ya maendeleo tuge farasia kiharo cihanona mai ma kiharo mahanona kawa ga kiharo turonona iyo ni unity njega no unity no kwe andu maguku maratura unity no unity ni kuga mumahorere thurutia county me out ni how did I got unity ya kutungatira andu aya ai na kuyuria mathina mayo ri handu hanomirire mutongoria utararehe unity ri kabaje to ni ng'ombe thi to no tukimikame no unity no ndio othe waiga ni uka ehe ni mwaria wa guku ndwari ukumithie thina kana wari uge tugie fara kana tuite twari horo wa mai but we cannot have unity about an individual. That is onani damuta nigetha nenehe kana ndelia muita nigetha mumwire ho sana murege toro iniwe mutiriaga gwitu mundu wothe haha niwe wiyethagira mundu wothe haha niwe withukumagira. So we need to have unity and the unity of purpose, and that unity is the unity of development. Wa mwisho ngerekio region ino itu tuna thina umwe koko mundu akimana kuja kana kwa mweri no wecirie gutire ndagitari gutire engineer gutire murimi na gutire muhunjia mundu no wecirie ati bururi uyu kiria gia ciariro no muteti na toro munene witu wa bururi ni athorikire broad based government ona ithu ni goda thina wa region ino tunyitane tuthoreke a broad based movement
na tia mutati ika kangata kaini akora thimete muno na nero ruta wira mwega mulanga no tuwe muge ukira dagitari ona dagitari aina maxi jaga ukira ona engineer ni agushidara kirathi ona muhujio yo ani akona ngai mbere yaku kogo reke tutike kwenda ithu tugayati ithu no ithu politician. Let us craft a movement with our women leaders, with our church leaders, with everybody to restore ithu tuwekuo iyo ni broad based turariki Kagoni ni gugete no ginya njuke mathiko macoco wanyu turi murata wakwa na ni tondu igiagire guka kone hau tene ni ugi understand ire tondu ndaligo ukuthi kwira Kagoni njagire guka mathiko ro ndikikati ara ndirafuthiro hero kogo kaitwa mumerie na tutaendelea kushirikiana. Asante sana bana. Thank you muno my brother Moses Kuria. Na nikada tumanitie kuraihu o ugwa na nikada ikorojega muno oguo muonaga akiaria Kuria ndari ucuke makandi make mothe igagerera metha iguru na ni wega gukorwo na andu mena roho safi na njira iyo. Hena mheshimiwa ukinyire ni kwenda arugamia wave Mheshimiwa Justus Mwanzia Mwema. Tafadhali angalia vizuri hapo unavizibwa na TV. Ametoka ward inaitwa Kimakiu Kalanzoni ward. Asante sana. Na nemo magina na domereri ya masakaya ya CC engineer Zambia. Tuwapigie makofi tafadhali. Weta darikia danegera governor arekererie. Koguo nego take just a minute again komereri ya my brother Mheshimiwa Kagoni. Na I know for sure like all of us Moi wakafutua rale taiwa mother. Na koguo ona tukiugora akakuhurukia social the relationship area murare nayo ni